kuruko mukahumuro no kirebo buhingi no bulisa program kandi nibanyeta Edmond Principal Farmer omwami munyambe nakoreraho mutawuni yambara ahari kamukuzi nangwa bingi mutwire numumanya ahabwa generation suites konka nemirimo eyo buhingi no bulisa nagikora ni businessman kandi agaruka akora emirimo ni yemwe tukiryo tugenda mu mission nawe natugambira emirmeji okwari kugitwaza ori kutandika kuza omukulisa no kuhinga hine kintu cy'wabasi oino kuwayegisire omu financial institutions nkaza sako na bank kutunga kasente kongera mirimo yawe ningo kakolesa capital eyawe nkomuntu katandika mpora no busente bwanje buco bunabire nyene konka araho rukuhika okasanga ngo ibintu byayitagise sente byayitagisa sente noriga mabanza nkabandi umaking sure ngo wargibanza konko barira urebe esente zo wafuna nahi wazita kurebe ntase yane balancing nachi norigibanza nkabandi utanduka okora so mukutandika iyo kariya umukutandika nkatandika so busente buco bunabe nyene konka cyayitagisize nanye nindirya nkabandi kandi cyo ni kiba kitine buzubu. So finally noreba ngo kwarire ibanze ri Wharton business kizani kigrowing kitari yakorera ya no bano okora abo kubako kuza kubara sente zo watekamu no ko kuba no yihamu kurigera sente zo rwiho mu mate sente zo ruguzo mu nyana ne sente zo ruguzo mu bitoce nkebi no bano okora nareba teknologia eyo rukolesa na munonga hakugaburira ente zawe neyo murembe munonga egi teknologia no gikorota okajihankahi kandi nano mutari a TV nawe abase kurara umwe yagikwegaho umukoza cyangwa munongo mukora emereye enteji no kuboyine machine kubasa kuteme bibingwe byo abo kuba wagira ngo waza kukoza abantu abitu tori kubasa gukora abo kwa nimbasa gukora emere yo kusanga ngo ente zanyenzi basa kurira kumara umwaka nobu nkubantarho nzibanzirya so no kufuna machine yo kutera bibingwe byo yo kutera ibicori ukafuna sente zo kugura moras nkebi dene bindi bikereta bwanyuma mpora so hati yo no kolesa machine kurangwa ibinyasi byabasa kuba bingi gukora silage na abo kuba engaro ngarangunkiza kutenda munonga cyetenga abakozi bingi kandi narangu nanye ne machine nkibasa kunyanguhira ncendeza abakozi machine base kunyamba mu gukora ki tugambira kintu kya value addition amataga nko muri supply yo ineneha kugira ngo nyencha kare obase kugarundana ugakoreme ikindi kintu ugatunge makasente karukusinga obwa hati akora kutungamo nyowe amataganje ntekateka yinyine tindu kutekateka kwi omubwiro burukwiza kuba ninguzo muntu amateganje ntekateka wiza kufuna machines katandika kwekorera yogurt ibintu nkebyo no planning umbire burukwingana ningo atoriyo no kitekaniriza ota na hata nibyondo mu abo kubanyenzire hata ndiyo nintebekana sente zanje ninkora silage ninkora buri kimwe target yanjye ninyenda kuba ndukutunga ente nkamagana 3 zona zirge za zero grazing mbase kuzihamwa amate agenda kubasa gukora mu ebyo kandi ntakana atandika amate kwasanga ngambura nebindi nkebyo so no tekateka kubo inente zinga hiwa kutandika project ni ntekateka ngo kutandika kugura machine ya yogurt nebindi at least ni sente nkiga na 5 za zero grazing then aho nimba nimanya ngo nintandika tarho bundu buramate kugumiza mundu kutambuza emirimo yanje emirimo yaweji eyo rukora no bara ebitabo kandi waba no bibara no jani cyetagiso muhinji kubare ebitabo akamanyentasi na neshohoza ye oyongero tugambiri yo ko kukikora no kikolona daire basis ninga omweno bikora hawa akiri echo ne kintu kikuru munongo mu business notekwa kumanya sente zo wateka muntire mwezi na spending ezi nanye nasigaza haka ne kintu kikuru munonga kubasa kubare bitabo byawe ukamanya zo watekamu ezo yihiremu nezo shohwizi hati iwe nko muntu no kikorota no handika buli runaku buri mwezi no handika how do you record buri izoba notekwa kuhandika okuwashohoza amatago wakama every day morning na evening kibase kukweraho kumanyana akamama tegati ya nagaguza sente zitiya ni ya mwezi ente yarware ejo bundi najuguriraho mbazi nkebyo tubikubura mu nabyo mu farming so kibasa kunyamba kumanya ukundu kutasi tugambira ko kongera imirimo okokongera obwenge omu mirimo yaweji eyo rukora
twirira okwendera program level ya income entasiya yawe ningana ki aha bintu ebyo rukora hana munonga amatagoro kamana n'ibindi norebe entasiya yawe ningana ki nkatandika nko kusheshige cyetengo cyanje kugira ngo hoteli yanjye mbase kugisuplyinga ebintu bimwe konka nasanga ngo nicyetagisa kongera kurambura kureba abandi abakugu nubakora bata kandi nubafuna bata omuntu zabo namuno kuhindura breed zente sofa necyondumu ndiyo nimpindura ndiyo nirwo muntu za ritazi 15 hati nyine mwe za ritazi 80 entemwe no jikame kopo kinano runaku 20 liters morning ihangwe liters 10 evening 10 liters so entatisto sanga ninjiha mu 40 liters every day no kamente mirundi eshatu yes ejo system etandikire ryari nkirije rach kachente konka ko kusango inente mbi nuba no yinojikama morning na evening konka wo inente nungi sanga ngo yo yonka ne kubanza kujikama mirundi eshatu wota chikozire nefu hako amatenebe gine ente kujikama mirundi eshatu nono girisa cyecho nemere ya burizo konka breed yente usanga ngo ente yonka wabo tajikamire zaterera saa mukaga netandika kwekama yani tamboro amatena gagenda turkweyongerayo turkwirira kushara kwendera entasiya y'ebintu ebitinkumanya wiro winje entasiya nekera kuguma abantu baginjereka konka ko kubanura wano kuri mirimo yawe ki norebe entasiya yawe yemerireta entasiya yanjye timbi kurigirira abo kuba nyonko mushubuzi tindi kwikiruzo mukore kinte kitarugoba cyashitarugoba ningaba nacerekere konko boro kurandiyo ningezaho kacero mukaca kindu kuyihamu konka ninteka ngo nagumizamo nkafune bikwetagisa nanye ko umuntu arebe intakafunere kandi ibintu kwetenga tukuteyateka ngo naba mbifunere nimbasa gukora umurimo murungi gunyerire nabandi babase kongera kushomeraho no gukora no kureberaho mbwene norebe umurimo guriyo nugugezaho kukwamasuko amasuko gariho ni minji munonga kandi ninteka gumizamo kufune bikwetagisa nkabasa kuza arurengo orusemerire no basa kama mategari kuingana ki on a daily basis now eze za hazonke za zero grazing ezente koko wazireba sofa hati ndiyo muritazigana kinana mukasese deno mwazyo usanga ndiyo muritazinshanju so zona ko kwenda kuzigitosha ngo ryo muritazi zawe nkabibiri na nkabibiri na 50 orunaku ezo nente zingayi ati sofa ntakamenti 12 enti 12 liters 5 per day omulisa aliyo nakuleba aha TV natekwa kuba nayenda kugira interest omwe nayo kutandika project nkage okabire no muhabura ngo agitandika ata ni ngira ngo abarisa bareka kurebera munonga ante za farm zine bizubu bingi nyowezi mwezi nye noho esente no spending ngira umukora gurrente konka ente za zero grazing tuzuru kurwara cyone cyo kubanza kandi kisingire kutegana sabarisa umukushohoza kwabo so nimba habura ngo batungente nce eziringanire konka zuru kubashashura ngo kukisemerire mweni yafutandika atandike n'inteje tikine makuru kuri sente cyo kurebera no wasa kusanga inente 80 konkota kama na ritazi 20 ede kandi usanga uri ya inente 2 ari kama ritazi 50 so ahabwe nchi nintunga nyingi kandi zitaro kunshashura ngo kundu kuzukorera Nigiro mwami myambi wa mureba ari kushobora amirimo eyari gukora ahafama aha kandi akakajwa kindiyo nintahamu akana hari kubika nekamwe abo kwa twareba inenju zukurenga nkishatu afameji ezari kubika mu ebinyasi byente ebyahe ibintu byo binyasi byahe babisibireje kurungi umwe bikomwa tractor umwe babikolesinga ro kurigirira okora kubana ubasa kubika omunje yajyangu tesheme kuba neza mu ecyoya tasheme kuba ntazama mizi tasheme bana koraki sheme kuba guriyo mwanya oguri dry gomereje kandi ugurukorabwa amabeho obikeme binyasi byawebi ugumero base kubigaburente na munonga omubwire ubwo mushana ngo botakubasa kutunga binyasi yajya ngo yakubigaburira nabigitamu mura seria ebasa kubyorobya denente ya neria bebasa kugishemeza
ya natugambire mbozi nungi na mnonga kulisa ente ya zero grazing ogomanyu gwa rukolera hemiri meji yatugira ngo tugukwirenga eka emwe konka basekoraho hotel business no gireba agarika korra hebe bintu byo bulisa no buhinja ine farms zibiri kandi ari kucoborera bintu ebyo twabasa kureba farms zezona buzima nekintu kikuru mnonga nangwe kintu kinde kinareba farm ye cyantangaza nkana kirebero wani kora simasiko ente zeye nizibyama hakapeti nzizaha ejene kapeti ezikuba zikozurwa mu nziga z'emipira mu nziga za motoka na kimpira ya motoka kubasa kura ebinabyara hansi hariya ente ziza zibyamaho ombwire bwe kiro obumwe nazo zifuna comfortability emirimo nkeje ninungi akwa turebe ntase yeru kurungi yatujya ngo inente yaru kama emirundi eshatu orunako ndiza kuba turebana orwa kabiro rukwija turi kufuna yo ndijo muntu na wara abase kurara yagira iki yatsomesa no banyeta Edmond Principal Farmer ogwanye no kubaletera abantu nkabo abwa program obuhinji no bulisa mukama bandindire bye bye. Obuhinji n'oburisa bwabano kukibwaho Ankole Coffee Producers Cooperative Union Limited.